Toqayın нәрсе, кәжәбілі сарықны үйрендік, тағын нәрсе үйрендігіз. Әбәт Тоқайның бұл шиғырын аппайың айтты ма? Бізе аппай дейлер. Ауылда тегеткенім, нешләп аппай башқа жерде не білен. Аппай ол родной деген сөз дейді әти. Родныйым. Конечно, бізе әдеймін одыры. Иге қайтқаш, шеттегі бек көп, езді көп ауыллар яқтыра. Көктегі пар, тату йылдыз кеби дин білен фәнтіра. Бұл бірсі икісіне тең тағылимлері де бір тегіз, бірсі дүнга, бірсі дин. Бұл коммунистик режимда бейт үйлап қара. Қазір болса ол табиғи бір ауыл вақытта. Мына Тоқай абзың мұны yazған аннары әтінің бүтін жегентіғі бар Тоқай бойынша. Ол Тоқайны менен яқшы біләдір. Аннан көңілге бікләп кеттігінде ғымырның үншетен, жайсыз, оңайсыз бір минутында. Әгер янсам қаты хасырет ва қайғының минутында оқим тез-тез көңілден, ғажайып сүрә Құр'аннан. Мағанауи бір құл илан алынадыр жаннан. Аша дилден шик-шүбхалар әмін елай башлайым. Мына шушылай етіп Тоқайға мұхаббат тәрбиеләділер мәктәптә оқытушылар, әдini ілешен әти. Шуның үшін мына аптырылар, сен нешек енді ол, мен дұрық мұлла болдың деп сөйлеген емі месена. Мына шол, мен менттан мұлла болмадым, мен кішкенеден денейдік. Біздің әти бек дени кіші дейінді. Причем түгі не дени түгіл, фанатик түгіл, а разумный. Her вақытта да аның өз фикірі бар ие. Яғни жәдетшілер юнәліші еді. Мына шоннан менің Тоқайға мұхаббат. Ғұмыр бой мен Тоқай біле яшадым. Тоқай біліңіне түгіл, Пушкин, башқалар. Анда кім? Мына Пушкин енді әйткенміндір тігі вақытта. Мужайся же пророк, стезая правда добро следуй. Люби сирот и мой Коран, дрожащие твари. Сен ойлап қаралы? Әй, пейғамбар батыр бол дей. Пушкин айта, ана айтмилар ұрыслар. Батыр бол, қалтыранған махлюққа аңлат. Стезай правда, хақ юлдан туры атла. Ятимнәрні яқла, люби сирот. И мой Коран. Ятимнәрні яқла, менің Құр'аныма болған мұхаббатымны сақла, дей Пушкин айта. Это подражание Корану. Ол вақытта подражание Корану біздің заманда ай-ай-ай табу. Бір жерде yok ол уақытта цензура. Бірақ сол уақыттан берлі Пушкинға, Тоқайға, нелерге. Мына шол, шоннан башланған эш ол. Мына шол, бұл эштегі мұннан 30-40 ел түгіл, мұннан 70 ел, 80 ел, 10 яш, 80 ел башланған эш. Ғұмыр бойы яйва. Қоян білесің? Конечно білесің ғұмыр бойы сенің бағырыңа өтіп кірсе. Мұны сөйледім бейт әлі. Ана сен ұнатмайсың дейларын. Мына шошылай айтып, үремен, шол аят башыма келіп түсті. Шол сәбәп спаслес қалған 10 кіші. Менің бек көп ол Аллахның рахметі илан ишен қалған. Сіз нешенші тапқыр тәқдим етілесіз? Үшінші мәртебе. Екі мәртебе никак не разберутся. Здесь сөз бара Тоқай, Пушкин ижатында Құр'ан хаңнары. Премия государственный. Татарстан есть государство. Татарстан есть государство в составе России. А государство отделено от религии. Вот там это... Дәулеттен дин айырылған. Әтігінде кандидатлар бір орынға 10 кіші. Қойда не дипломия хабар чырайлары қалдыралар. Давай разберемся пока еще там. А бұсында менінде бәк шушыларыны біліп, аңлап, баштауық оларға нелер yazып. Не знаю, өтәмі жоқ маңсын, мен білмейм. Валакин бұл неге мені, мен айталар, сен қазірет не себеплі бересің? Сен Алла, мен айтам шулай, мен айтам яшым 90, ғұмырым ұзған, мен бір нәрсе де керекмей. Мен айтам мен тұрам,
Гомер буе бер бүлмәле квартирада әбием белән тордык, әнә әбием минем. Бәк матур бит, ә? Әбием бәк кычакланышып туймыйдыр мәрхүмә белән. Ай, малай яратадыр кычаклаганны, әүлә иде инде. Талашырга будь здоров. Менә шушылай итеп, Ни өчен тәкъдим иткәнегезгә җавап бирмәдегез? хәзер бит бирәм. Şu cevap buna vereyim de onlara min aytılar. Alo. Raif namazga kil bağırım mında kişi bir köprüsü söyleşe almayayım. Kil yeme. Maksat 6 kitap yazılgan. Kitaplar birisinden birisi cemiyet tarafından hoplangan. Ana işte birisi yaptı. Allah lan. İlk sıngısın ana yeşilin. Buna sıngısın İdil Pres bastı. Değil mi? Buna bu kitapını yazdım. Min turdan turu 20 yıl. Bu bit nauka religiya. Buna şu kitaptağı bulgan ilimlerini jadid usulü bilen balalarını mektepte, ılılarını meşitte terbiye kılıp için. Bir nesi de mene gerek, benim prinsibi gayvet. Men zarplata almayayım, prinsipiyelini almayayım. Ne için almayayım? Din boyunca maddi dünya kişisi bay bulsa bunda günah yok. Anda itiler var bin timir bay. Может beton sahabeler bilesin mi peygamberinin nindi bay bulganlar şeşleriniz ürertir yani minde danlılar var. Maddi dünya kişisi bay bulsa günah yok. Mine din kişisi bay bulsa amelil şeytani feştenibuh lagallakum tuflikun. Bu şeytan bulur diye. Din kişisi bay bulur gati iş tügül. Ol en yarlı kişiler derecesinden ezgine ungay bulsa yarayı. Dinlerinin bütün halaketinin tüp sebebi din kişilerinin dünya malına birliğinde. Peygamberinin hadisi var. Sen bir mullağa, mulla degen söz yok nide. Bir kişiye bir bulun altın körsetsen, ol altın kapşığına tuturur, ikinci bulundağı altınını görür de şunu sorar diye. Aktık şitte ol anlardı. Kapşığına tufraktan başka tuturur emeli bulmazdı. Şolay bulgaç din kişisi akşağa birilerge tiyiş tügül. Bir bölmeli kvartirada tırdık abi bile Allah'a şükür. Ehli de tıram, bir bölmede tıram. Zarplatı almayayım. Şunun için öteki beylemekçi var hazret tam большие деньги дают. Ну дадут я, конечно, я получу. Но опять bizde var 30'dan da 35 bala var yetimler. Ataları Afgan'da, Şişne'de, İnguşetiye, Kabardino-Balkariya, Tatarstan'da banditler tarafından ötülgen yetim balalar var. Buna şu balalarını Safarov, Hakorin, biz onlardan bile şuşlay ditəbiz. Onlar turunda, onlarga neler alıp birəbiz, kiyimler, patfiller, qaysı bala bir ağır halde bulganlarını akşalata yardım etip, şularga da biz de kuşulabız. Eğer de bolsa, bizden meşitte sadaka yok, bu da sadaka yaşıgı tıra, sadaka soluş yok. Benim bir kişiye de sadaka salığız deyip etkenim de yok. Mine şul sebep ben Tokay Premisi'ne bir gaviladım. Bir söz bilen etkende, bana akşada gerek mi, bakşada gerek mi, bukşada gerek mi, bana gerek yazgan kitaplarının bütün işlerinin bugünkü fanatiklar dünyasında bendelerinin bağrına girerge, hem şu sebeple cemiyetini cahillikten kutkarırga. Никакие Берінде полиция, милиция, войска не могут фанатизмны бітіре алмайлар. Аны фақат аң yolu bilen yine bitirip bola. Din ol vicdan, fen ol an.
Fakat şul vakittagina kaşan vicdan, akıl bilen birgeleşse, şul vakittagina kişi gafillikten uyanır, şul vakittagina Pushkin etmişli, товарищ Вер, зайдет она, звезда пленительного счастья, и коррупция, vicdansızlık, aldaулык, 7-8 buldu bitinde, губернатор бандит bitinde, қараңыз әлі. Удмуртия, Шинчикен, Соловьевны арестовать. Бит бұлар, мына шу вақыттағына, әгер де кіші динні фәнне бірге үйлене екен, ол вақытта ол өзі аңлау сағадатына еріше. Мына мен кім? Мен малай, 2 класста оқушы. Кім мен? Мен тірі организм. Менің бехисап көп ағзаларым бар. Менің қолым бар, ауызым бар, аяқларым бар. Менің іште жүрегім бар. Менің ашқазаны системам бар. Менің солау системам, менің айтегенде системалардан ол десяток бит. Мына шуннан мен тұрам екен. Бұл мен нешік дүниеға келгенмін? Не себеп? Эмбрион ана қарнында. Бізге Америкада көрсеттілер эмбрионны біз жыладық анда. Бізде бит давай ер хатын мөнәсәбәте. Ерден siz indi kichkina kishi tug'il spermatozoid urliqlashini. Siz ko'rsangiz, buna shu vлагалищедaymi, u какой-нибудь 3-4 santimetr ora, shunda minglagan sperma. Siz ko'rsangiz, ularning tirishqanin. Buna, понимаете, buna bo'lay tirishalar shu. Shunda shu minglagan spermalar shu кислой средада погибает. Buna shunda birsi, ikisi kelip yabışa analık nege karnıga. Siz bilesiz yani dişik yabışkanın. Oturmasa mına kıyrıkları bilen bulayla jılarlık jit hoşit. Bunda yatsıklet kile ikisi birleşeler. İkisi birleşeler de yaralgı varlıkka kite, yaralgıdan embriyon. Buna şularını şol rəvişdə bolalarga yetkirsən, ol özün anlav sağadətinə irişə. Özü anlayır. Men kim? Оказывается, əminə bu, artıq fizika, bu alimin biologiya deyimiz. Fizika metod söyləgənmidir men özüğəndə, hatırındamı? Данный шкала, данный класс, данный тема, данный предмет. Fizika. Bu elektr toğunun tertiplerin hareketini bulduruşu kim? Men özüm mü? Mulla mı? Yok. Значит, arxirey mi? Mufti mi? Şaymi mi? Yok beyt. Значит, bunu bulduruşu kuvvet kişi var. Avol dinde etken, Tebarakellezi biyedihil mulku ve ala kulli şeyin qadir deyip etken. Mına şuşlay itip bala, şuşunu usvayet etse, özün anlav sağadatına erişe. To есть, mına bitmin, neden özüm oylap tavba etmeyim, özümüzün semya, özümüzün avul misalında aytan bit. Kak biz tertipli bolgan, bizde kıyniları etitip. Lakin biz ata-anağa neydi toğraydık? Neydi toğraydık sovetskiy vlast? Bizden avulda ayrılışlar yok idi, sögüşü yok idi, bir urlav yok idi, bizde kapkabiklav yok idi, bizde hayvan qaytmasa qaygırı yok idi. Yok idi, çünkü bizden avul dolusu bilen jadid idi. Jadidni bizge ornaştırıcı Mirzada Hazret nasihi idi. Ol okugan mına şu Toqaylar zamanında.